webale mnonga umurevi wa Tayari West kurukayo kandi kuhana bushesha mpake shahezi na programu Elione Gendo Misho ni job kato kandi rizoba twahinduramo tugamba ahaba bintu bitari bimwe politics tuzigambaho emibugezi tubugambaho na buri kimwe erizoba tuine ahabwe Miriam nomwe ombakore mirimo itari kushana professionally no mushomesa nosha Ongaro shangari mu insurance ari mu politics naza kuzama mu business ariyo twagwakira turi yahatare wese twena ngo tugambire ahabwe Miriam no webale mnonga umutebekanisa amazina ganje nabanyeta ahabwe Miriam ngoko wabagambira Miriam yes ndiyo mushomesa na maremi ya Kamerunjo mu bushomesa actually nka 8 years then ninkora na insurance kandi n'ekindi ndi politician abashomesa obwiro yes bari mu kwekarakasa haba kare kasente ka government yes ni wabo baramu apana timbarimo habo barire murukwe timbarire murukwe konka yes timbarire murukwe kugira ngo ndi nabo omubiba kutensa konka nyowe ndiyo mu private sector ndiyo mu private sector I started something of my own so nico cyo kurebera ntakuza yo mndonga konka ahiba kuba mbeta go biyambe bagira ngo ekikire nanye ninjumirira ekinte kikire wagira ngo ine political career iye nyuma ine insurance yo mushomesa emirimo egesha balance ngo takurugira ngo nabana batunge cyo barukwenda nanito bakwenda kureberera amagara giti ganje kari twagatunga nanabembeza bo rukwenda icyo kabye watunga yes webere mnonga okundu kukitwaza no kugira ngo koko bari yo mu oririda murungi ninga shori yo mwebembezi murungi no training abandi kugira ngo nabo baba bebembezi barungi so aho kurugato kusigaro yararikirire kugira ngo eki cyaza kushoba ninga she cyaza kushoba so eki nakozire nka training abantu kuba abebembezi barungi koko bari yo mwebembezi murungi oyine kurebeka ngo wa training abandi nabo baba nkiwe so nahishomera kundu kuba ntariyo abakuba bariyo nimba nimanya ngo they are going to do perfect work so nico cyo kurebera nimbikirizamo kandi nkatambura nkaza gukora other businesses umuyoga yawe gesha parahora kiro katunga mu setback ukagira tukunga tristo gukangura kingo muzeminariya yes so much actually ebintu byone bindu gukora no ija ofuna mu ka challenges ohura nko ku giving up ninga shohura nko kubirgamu konkanyowe giving up is not me, it is not my portion so ebyo kubirgamu nkajantindi kuza kubirgamu challenge kere kuyija ndeba how to handle it njira ntati yakikirabe kija nkitwazenta ndonda solution omwanya go kubirgamu ndonda solution so tinko basa kurugo mu kintu ahabo kugira ngo challenges zije ahabo kubatinde kinte cyorazemo ngo tiwabona challenges so it is good oronde solution omwanya go giving up omuntu andukwa uri umushomesa yes etakugemeserize kuza omuinsurance echanje meserize mnonga nkabani nkora on private school haza erinka mpango konka bakabamba mpereze mitwaro 20 nakasente kinji emitwaro 20 no busente buke okoshanga nkabantine mwana konkoshanga no raro munju ekikeye mitwaro 8 oshashura hamashanyarazi oshashura hamizi oshanga nko mwana wo mwishikiniwe no yenda kubaho no yenda kurebekaje no ndaka lipstick nkako oshanga ngo nga tibyakora so nico cyanze meserize kurugayo nkajanti deka nkora ka business akanje kandi nze nakuriyo yes nzo mu insurance niki icyo kishemeye kwanje meseriza nyowe kugira ngo mbe insurance icyo kubanza noba future yawe ne very safe eka yawe nayo ne very safe ahabo kuba insurance ko kubarumu noba no manyangu kandi most especially wabo breadwinner noba no manyangu nobu nakubantaruho ninga shino bunakubando eka yanje eruho neza kwemerera ahabwenje ahabo kuba hari heze sente zitukubantuhereza abantu katugire ngo breadwinner yargaho family yeye ne sigareri catered for abo kuba hariho sente zitukubantu tasama shwad
eze sente tuzikwata tuzihereza family members zibabisaho ninga shibabona aho kutandikira ahabo kugira ngo breadwinner n'abatakiruho kandi iwe mpaho nko muntu ko kubokiruho policy yawe y'amachuwaringa otingunga sente zawe zona nko kuwakubire nozenda okoreke kintu ecyabene nikituma wa saving eze sente hariho imirimo yitwa gukora nk'abanya Uganda konka turi n'abakugegera wagira ngo breadwinner ushimye kuba ari insured tugire ngo hariho moment yabireho ikagera ati nshimye kuba insured nshimye kushomesa abanya Uganda kureba ba zo mu insurance exactly ebintu byinji byizire nibibaho actually of recent this last month hino muntu afire abira client haza yasiga abana bato abira inabana bashatu bonka kwafire immediately esente ezo ezabire na savinga na nezinde zitubire twine kuba ntumuhereza tuzikwasire twazihereza omwana we yomukuru abo kuba niwe yabira kozire next of kin so omwana abonera hara atandikire abo kubanye nawe yakaba yafire kare then nisha yizire yakora kiyafa and they are still young abo kuba barumuna nawe wenka omukuru nakishoma so eze sente kutuzimuhire ogo mwana yabona hara akore ki ahara atandikire so nico kirungi cyo kugira ngo omuntu wabo ine insurance nikibani kikuyamba kugira ngo toyerarikirira habwanyi cyakare you have that peace of mind yes no basa kugira ati no bunakubanye ne school fees omwana wanje nimbanye ne peace of mind ndikumanya ngo bundi primary no reba kutukuba tukiri bato ntuba twina mani no basa kuyirba urugaho uze hari urugaho uze hari yakonka hari emyaka herukika oshanga ngo tokibasa kwirukanga nko kuwabeno yirukango kiryo mu 30s ningo mu 20s so ko kwisabwire byakurema ushanga ngo no yetaga kasente ko kuyamba ninga shushanga ngo aba bana bozire ni betaga sente so ko kubano savinga obano manya ngo yes abana banje they are safe and you have that peace of mind tine kinte kikuhereza okushemererwa ngo kubano ushanga no manya omwana wanje ari munaheza P7 konka school fees yeye recovered to kuza kwerarikirira ngo naza kuguza nte yanje naza kuguza embuzi ninga omwana itigwayera nobo tabyino mutwe gwawe byo muko tunga okugumerwa omukugambira abantu kuba insured akuba nyoko kori aho wandiro jobo shinkwana hereze mitwaro 5 buri kwezi challenge ya mane mu clients it is a very big challenge abukuba abamwe tibakamanyire insurance nenshi ne babatwara mu nk'abafere batekateka ngo bundi tibiri kukora konka twine live examples abo insurance abe yambire so ko kumuza ho wamushobora obundi yashanga nko muntu namumanya agera amasiko ninga shinabwo ko kuguma yabari client oguma no tambara na urugendo to kugira ngo erizoba yakuhereza sente then wamurgama apana no guma no tambara na urugendo rwe no mwizusa no ganira nawe umukoro munywani actually nyewe mbonera abanywani bingi munonga okurabira mu insurance tine kitongore kintine mu munywani obani irwaro obani polisi obani office chi bora hantu hona nyine yo munywani aha bokuba aho rukuza ne bakwakira ushanga wabona yo munywani orakurabye na hakinde kintu uradeire yes ziha izuru kutomira wori umufuruto risks no kugira ngo no hikayo washanga ngo nko muntu tashoboro kirwe naza kutandika kweto muferi ajatimwe muri abafere ni mwenda kuyija ngo hakaharizira n'ekitinde kitongore ngusimanyi cyatware sente zitu atoshanga kandi batandika kuba mixinga na biriye bitongore byabibire sente konka insurance companies niziba ziri registered insurance regulatory authority neberuho kugira ngo anything wagira nke cyakwikaho no basakuzayo insurance regulatory authority ekuyambe ekwereza obuyambo bwo kuba no yenda hagera challenges zo wabugana in an insurance company yo insurance and professional education aside yes the shape injuries ta career yawe ya politics like insurance nyowe I used to be a shy person nkabanta kumanya kugamba yes atinchire shy nkabanta kumanya kugamba konka kuna jiro mu insurance company abo kuba ni business yo kugamba hati nimbasa kwemerera nimbasa kuganira no muntu ecyarambuze ni mugaruka mbwene kandi entwire na corporate presses oshanga ngo hati tokitina muntu no bunakubugana president ezesha niza kwemerera nawe ambuze kandi mugarukemu and it was a different story the other time
yes mu community education insurance harimo story ya kugizire tukunka shemeye ku diverting hati nkaza no mu politics umbanta bwabe no ingamba oh yes ati politics zo ecyatumere ninzizamu ekyo kubanza I was born a leader nyo from my primary nkabantura ninye Simba kandi ndabaho unopposed kandi nkore kinabire mba nshemerire kuba ninkora so it was within me nico cyatumere ningira nti kan contesting kandi na nekindi nkarebaho obwetago hariho abantu bingi abarkwetago buhereza nk'abakazi they go through a lot konko shanga ngo tibinira karyo kubagambira nibetago muntu owu bari kubasa kwika konko shanga ngo hariho muntu owu bara voting kara amare naza kuzo mu kikari ceye acingeho ayineyo nembwa torahikeyo konkanyo we nkareba obwetago ninga ozanka office yo muntu oshanga nk'abantu bona batire nkarayine batiye hariho muzeyi wa myaka 9 hariho mukikuru owo mugongo gwagondamire konka oshanga bamutize nkarayine nkaho oreba abantu batine mbabazi completely oreba ngo hariho obwetago bwo mwebembezo riwe ayine kuba na agenda akayamba abantu abatine kiyamba abo kuba no oshanga ni manyangu n'abantu bingi kingi babibugine ozanko mu office no yendo muntu konko bo kweshengereza eje mbere kampaririza na jantinite kwa kwesimba mbo mwebembezo w'abantu obubari kwika ahabo kuba nkareba bwetago nareba ngo abantu nibashasha abantu bino busasi konkati bine bo kubugambira uri no gamba hakumurza kuhereza na no kwikaba y'abantu abari mu ceke bindi mu mwaka ena etane hwi okazaho mukaro oh yes akatirwa ka Geno and you contested ka ibene NT ekyakugemeserize neki ekyangemeserizo kwesimba nibyo bimwe kebye binarga kugambira kandi nekindi nitwetaga kugira ngo tutakare kabantu abari corrupt kuguma bonka twine kugenda tukarwanira all that corruption that is there twine kwemerera tukagamba tukajya ngo ekishobire nico cyo kurebera ngo nkajya nti I must contest ahabo kubana n'umwebembezo w'unkurata no mwebembezo w'amazima umuntu atakwenda bintu bya corruption nico nandi ninza kubuza my next question hariho abantu aboro kureberaho ukajuro twonka Job atwira area MP ari aspiring president yes nshimiye kuba ninde ngunazo mu footsteps exactly hariho abantu abo kureba actually batari na role model wanje ni Mugisha Muntu General he's my role model ondisho role model wanje ni Winnie Chiza yes those people inspire me so much abo kubani ndebo bwebembezi bwabo ko kumubugana abanko umuntu wabutosha muzaha meza muganira takuza kwetwara ngo no widareri nkazaha ni manyewe chini manyeki ndi mahangu no muntu they are down to earth no muntu wo contacting ukamije ekicyanshobera how should I handle no muntu wo kuteresemo akapikinga no buza kubazirisha mukaga gukiro akakubuza no yenda ki no gamba ki it is well na neze shahana wa mutero na picking that one I know umukarurako yes ntumangu akaruru tworo ni challenges kiziwa facing challenge eyina abwine no they are many konke yo kubanza zikaba ziri sente echo kiri general zikaba ziri sente ahi wabirotora ngo watatuhire sente tukuza kuhakarura kandi nobundi abantu bakaba bandeba nko munyeto munonga so uko shangane bajya ngo bishabo nco tizira aha position zezaba youth ngo habo ko bantu rebo cyo muto waza hantebe y'abakazi kumuhanga banabiro mukazi njanka nkanje njaba kabareba size mbashobera konka hati I'm ready emyaka ni yejo hati ya ndio mukazi mukuru ndio mukazi wa mani I'm ready and buriya first time no manya there is always a first time so challenges zabezirimo nkazireba ezimwe nangu na hati yazirimo konka now I know how to handle the other time it was my first time konka hatiya I'm steady munywano witu nawe nabari ya tayari west wakariyo wishaka ushenyi municipality kaisi imberonka area MP yes. abantu bakamugira ngo akaruruka bakakamuha konka tikahi
Yes. akahuhire abantu bamugira ngo bogarukireyo ubanza utunge sente na hatakiriyo nazoronda natekateka 2026 wagamba hagize ubya sente kandi uriyo nugaruka Yes. gire ngo uzihikire Esente tinkwenda kuranzya ha sente ahabo kubanyewe n'intambara ndigambira abantu amazima kora abe no hura no yendo buhereza voting omuntu owori kureba ngo naza kuhereza mu mazima kora arebe ngo no yitaga shiringira 10 rero katandika ukagaruka kakorima ukajoti omwebembezi wanje tine cyankorire nabwe do that ahabo kubetya mane sente zi cancer za kuba nakwa nishingira 10 ecyamane 12 abo kubabwa cancer tinga kubiha ngo hariyo sente konka tushemeye kubandi tukora uburinganiza ukamanya uti nagenda kuhereza abantu konka ninyebuza actually sometimes abantu abakuteka mu bwa sente ori kansara no manya ngo toyine yo mushara no banoza kwihaheza sente tiwo wahikayo ukaza kutandika kushahurita kari abantu tiwo wahikayo ukareba mukikura shoberirwaho ukamije uti wabatine mitwari 10 kukoreho ahabo kuba rumuntu ronda ziriye ziwatiremo so nyowe I want to stand on my grounds mbagambire ndio mwebembezi ori kwenda kumanya abantu ori kureba umuntu ori kwenda obuyambi akamuyamba echo nico kintu ekindi kwenda gukora hariho abarebe batayere West Yes. abari kureba kandi abakukira n'abatakukira abari kwegeraho abakwenda kumanya politics influence leadership ne bintu byo kugira uti nyo kunkukore kimanya ngo abakunde barombanyegera Yes echo kubanza no kumanya abantu nyowe nkagira ubuntu abantu binzi ne bamanya hati nakugira ngo nyine nkakinda gatene konka abazire abarashomesizo wanje ni bakimanya ngogo mukaza yino buntu actually nyine abazire abagize ngwito ntwenda kwehayo nitwenda kuronda karuru kawe mpaka kandi utatuhire na shiringi yigana ahabo kubane bamanya ekindi ni bamanya ngundi omuntu owori kubasa kwikirira tukaganira tukashitama hasi tukatensa so ndiyo muntu ori kwenda kugira ngo tuze ahameza tutense turebe ekizibe cyabakiruho twabona solution haro initiative yone ryo mu ward Yes. parish ward yakamukuzi yo kugira uti abantu bandebero kugira ngo niyombire involve nayo Yes for example nyowe nko buhabire harimo nka PDM mbere ntari tibaramvotingire konka nimanya ngo harimo abantu abatungire sente because of me nkekwata nakora groups z'abacyara nabagambira nti mwije obu hari heze sente zibarimo mbaraganisa ni imwe buzitaka barabaho kandi uri kushireba ngo umuntu ayino bwetabwo ubwo bwa 1 million so eki nakozere nakora mu some groups nabajya nti and in among those groups many women got some money so ekinde ekinkozire omubwirobu no kugira ngo tube tugenda twegesa abakazi ebyemikono tubegesa okukora sabuni tubegesa okukora candles then ekindi tuineho ekintu tukyeta breast to breast oshanga ngu nomanya ngu nka area abantu abundi barukubi ogenda orundana nk'emyenda ogitwara ogibagabira utabihireho sente oshanga ngu nk'omuntu nawe yabone ekyo kujwara so yeah I have done that tuzakora decision yo kugira ngo zo mu karuru narusa kujurekera abantu no babina ha mutima oh yes ugireho kugira ngo birikangera n'emyenda kugira ngo zan program za government yes kamukuzi nicyo cyo kore abantu kiburamo ekintu minus programs konke iki government kibane kikora ekintu ekiri kuburamu eki government esheme kubane ereba esheme kubane manyo umuntu wa hasi omuntu wa hasi tamanyirwe je ekinkugira ngo tamanyirwe je nenki no shanga omuntu ariya hamudara ariyo naguze nyanya nangu na capital yeye tekikize na mitware 5 konko shanga ngo omushoro gubaru kumwendaho no mushoro muhango gusinga se enyanye zari munakora ki ezari munaguze so oreba ngo hariho kunyigiserezebwa omubantu konka batine wo kugambira ngo bunda kabatera yonkiraka so ebyo nibyo bimwe omubintu ebirimo nibinje mesereza ahabo kubande ebiro obwetago oshanga ngo nko muntu ari munayirukanga omurro yabatekere chapati zeye baretwa ngaho murro te ebintu byona babyata nakakapita kiyabayine yahendera gariciro mu cyarahi yarugire so at least ni kibane cyenda ngo habeho yaba no mushoro guruho Yesu twagwikiriza konka
omuntu ogu asheme kuba nashashura shiringi zingahi abakazi manemenyeto oh yes obwiro bariyo baba involved in politics ekyo njimo kushaping otakureba ngo tubaguma har percentage eminyeto na nabakazi actually nyoni nyenkarojinga buri yomo kugira ngo ayesimbe orukurura nahura ayine kirotecho akizemo ayesimbe ahabo kuba it is good ko rukuboyine ekichonche kikurumu na wagenda ukabamwe kikargayo bakakuronda notekwa gukora ecyoshemeye kuba nokora no manya hariho abantu abakuba bari abebembezi born leaders kandi hariho orukujya ngo kanjende nze kuyihayo kiriye ubwo muntu taraze kuyamba kandi umuntu yije ariyo mwebembezi ni nkugambera noza kumumanya ngogu no mwebembezi ahabo kuba naza kwemerera kugambere yateki neki ninza kukikora kite na kiti kongo umuntu ati owija atari mwebembezi noza kushanga ngo nuwo gwarabe nakujya votinga niza kuhereza shingira 10 ahabo kuba nakimanya ngo uti mwebembezi ne baba bamukutuma ukashanga yakikayo yakora ki yashitama so eminyeto na nabakazi abari kurana benda kujoininga politics ninga bagiremo turiwe mu kintu nico kimwe bagumizemo nimbahereza amani kugira ngo omuntu agumizemo iki ne kibuzo cy'abantu bakamukuzi nangwa ati cyawe wenka n'abari kwesimba binemera mwendije orodo inemera mwebi tatu nonda kutirugwa kashatu nojya ngo tukuza kuremesa ubuhereza ahashitwekeke apana ekitakuremeseza obuhereza neki hati nakujya nti nyinishomero ninkoro mu insurance konka nakujya ngo ko kuboryo mwebembezi you train other leaders tikujya ngo abantu amisho gona bagateka hariwe oyine kuba omwebembezi ukatraininga bebembezi ahora abo tari bakakora kundabe nazo mu kanso nyine kumakinga sure ngo nyine abantu abali behind me hagira nk'ekinte kija kirye cyo kwisya habataka I have to work with these people nyine kuba nimanya ngo omuwodi zanje nyine mabantu omu sales zanje kuba ndio waka mukuziwodi so omu sales zanje katuje ngo kacheka ninga rwe bikona ninga ntare ninga byafura ninga kachika nyine yabantu abunku basa kugira ngo ogu immediately namuhikanka mujya nti hariho project eyizire ninga share hekinte kizire nabasa kurunda nabantu immediately no training omuntu nawe shanga yakora ecyoshemeye kuba no gukora kandi mwena mukikora mwembi on politics why ANT oh yes buri omwayine cyaro kukunda kandi nkoko nakugambira buri omwayine role model way so role model wanje nakujya ngo nimugisha mu no yabira kiri mu FDC yokori mu wa FDC ankantari mu FDC konka nkabani mukunda nkawe tuyuntuza omusizon how are you prepared nyowe I'm very prepared kangambire ndi prepared buri kimwe cyona twaturiye kuba nominated ebiro mwenda bakanominatinga icyo cyahwa so I'm a full candidate now so batize zindi tureba nizumurukisa umushara zigira ngo flag bearer nanka banominatinga imezanyu numuzikoro katwine office om town so aba yisimbire bona bakabanjurira abantu nanya abantu nibamanya ngo ndiyo bayizawe ndebo umuntu nvaraba abanya Uganda ngendo bahereze message kugira ngo bagumene bakwegera n'iki ebikureba ngo bikipingira abantu bakurebera mwashaka kushanga hine byo gukora private y'abantu batakumanya mukagira uti mwachura mukagumira ari yes ecyo kubanza ecy'abantu bakwesiga no kumanya rahanga na no kujunwa ko kumanya rahanga buri kimwe cyona nikibasika naguma nakuhabura akujya ati koreki omuntu ari kumanya rahanga tari kushana ko umuntu tari kumanya rahanga habuko bayi no ko kuba no yicontrollinga yes think kugira ngo ebi bitori kubikora konka ko kubikora oyekanga nto gira ngo omwoya kushinja ajya ati ecyo cyo wakora ngaha ati kiricho so okwebembeza rahanga ne kintu cyamani kandi na no kumanya cyo rukwenda kandi ukakiremeraho nacyo ne kintu cyamani manye cyo rukwenda oyebembeza rahanga nobwo abantu bakudiscouraginga bakakumara mani ngo ekitora kikore iwo gumizemo omanye cyo rukwenda you stick on it
finally abantu kubareba amazima nibija kukurata kandi bamanye ngo ece kintu nikikora abonje utakushoma ubwo abanka pastor na apostle na prophet kuba apostle ninga prophet tikweta gisa actually kushoma nikiba kiriyo muri iwe ndiyo muyebembezi omukanisa actually ya ekanisa yanje by the way bageta upper room church twizire ntureba yes. Parties nizinda hinduka neza rwo muri geji NTK rwo mu FDC mukama wayo yira yatandika hoje should we see you in the next future kugira ngo mwasakuza umupate ndijo tinkuteka ngo nimbasa kuzo mupate ndijo unless omwebembezi owumbire nindebera ho yahinduka nogenda nawe yakore birungi ningenda nawe kandi yakore bitashemire tinkagenda nawe yes kandi hatukuba kwija bakakugira ngo aba NUP na FDC na PFF bakajya mu tugenda ukareba targets zawe ziri yateguye apana tine targets zinyine apart from serving people tine other targets zinyine akarura kahwira kajeno aka yero akarwangisereza kabekarmu intimidation karmu obutichereza na urumwe babushazamu imo mpate yanyu mushikora mutakugira ngo tumwagera mihondano kuza kuba twiga tukura ngo bakunominating hawodi ubotine competitor ndijo turagwa nominating mayor seat nanka taine competitor imwe strategy yanyu ne himukoze ba competitors bakaba bariho nyonka abanye naba nkabanye bashatu. What happened? We also voted. Tukabutera kubana kugira ngo twine office mu town. Muzo mu office mushitamo mu ballot ya nituzamu nkoko kureba abantu bakuza nko mu kishayi bakatera. So nitwe niturondo mwanya tuzaho batuvotinga bagamba ngo ogo muntu kutukumureba naza kutwebembera compared to these people, so to advising either taking up other positions bakakurekaho ningashi konka most of the time that is what we tell them ntubagambera ngo position reka tugihereza ogu then iwo twareria then ondijo atwareriye. So akanywa karuru nako kubanza kuganira nituganira abo kuba ko values zitu democracy ya mnonga abo kuba ko values zitu tizikutwikiriza kuba ntuyomba tushemeye kuba ntuba abantu bamwe tukatensa kimwe tukamanya twene kiturukwenda twine kugira hentaniso na nababo kureba nibagira nkabatiye kandi bo turukumanya mnonga nibo mukumanya mnonga konka ahamuherwa byona ni mwije kumanya amazima nigaye amazima no kugira ngo ni mwije kureba ngo abo kuba no utambara no mbanda actually okagira ati mbwe no mwebembezo ugu noho wo kureba ngo nayebemberaje nango mutaguruka yakujya ati hataza muntu ni murungi no muhebembeze murungi nitumumanya konka weta kutera rwari kongo rwari no yendo rwenki ati musi turimo habwa karuru nendo rwari nenda chaos kandi mutu kujibasa kandi chaos tituru kujibasa by the way itwe tutukuza mu chaos abo kuba turi yabebembeza abo businge mwaza kuvuga mu kazo mu makanisa tukabasa kubirugamo nituza kuguma nico nakugirira itwe nitumanye kiturukwenda nituza kubigumamo tubigumemo mpaka bikozire kandi nibyija gukora time will tell emyaka 12 yesitakagarakaga mbwen wagira tumpaka tereze date iyo kumya abanyaganda nyawe nimanya ngo actually nanaka karura kahwire muno ukareba ka NRM korekire true colors z'abantu abantu mbwenu ba NRM no shanga umuntu arimo na Rwana ninye bahereza fraga nyense kare bagikwihaho bagihereza nankogo kubamara bagigarurira nankogo so eco cyo nikwereka ngo obusinge tibukozire kitiburu mbwe nito butwagize ubusinge abantu nibije abo kuba abantu nibaronda obusinge turi bingi obumwagize ubusinge yes obutwagize ubusinge abantu mbije kuronda ho obusinge hiburi abo kuba tino umuntu ori kwetaga kavuyo mu Uganda so kubarareba obusinge hiburi nibije kuyija mpora nibije kutukurata plan zezinyinira abantu bakambukuzi ninungi nko mwebembezi nabagambira ngo ninyenda kusigaho legacy kandi nungi okutraininga bebembezi abaraje ngo ngo tukaba trained by the other person by Miria twaba bebembezi barungi so ninyenda kusigaho legacy enungi kugira ngo no muntu ori yije kuzaho na wari yaje ati akakoreki nanyereka ntandikiraho twizere ntureba bebembezi one more abakoza ombembezi communication yawe uri nugete ninyenda kusigaho bebembezi ninyenda kusigaho buhereza nturabembeza bagira mu politics myaka 5 10 abantu kubakwereza bwesije ngire ngo 5 ne kumara 5 nyowe neza kumara I'm here
abo kuba ekindi kwenda tukuremera omuntebe konke ekindi kwenda nukureba ngo abantu twatunguka okuremera omuntebe it is for the week actually nyo niko kuntwara abatuireho n'abari week n'abakozi tibari bakozi these are corrupt leaders abakweyendeza ahabo kuba omuzire kari abazira omwana ashomire nkoko oshomire konka noyenda ngo ogumeyo mpaka notekateka ngo mwana wananka we naza kubata abarukuremera omuntebe gira hari Miriya ahawe n'abaruwiki konka abanyayuganda mbatekateka ngo n'abakozi akwa buri myaka 5 babagira ngo boriyo kategereze akaruru akamwa kuguru kwija akageno we no wekigombe cya ANT kandi kikwebemberwa General Mugisha Muntu hamwe na munywani witu Lydia nawe ni cyaro kugwa mwaho cya ANT katubashabire konka kire niko kakubaga twata kandi twaguma twatunga humisha tugumantu beta okay nango mutugambira insurance yabulise tuzakubanza tugamba no wayo nato nabona atsobora bwinshi mbe Karakasa turimo kwe Karakasa kwa government ino kwa affecting imwe ba private mu bashomesa abwenshi mu mwashomere courses zimwe mu mutakoze mu Karakasa kugira ngo na government yabatera police kugira ngo yabagitira hamwe mwatunga kashara nari kwikuza kubanyingira ushanga bari bwasigarimwe nango increasing kandi kaza hanze bo bari murongo murebi wa Tayari West ndi Job Kato katugumize muri program zezindi kuyanazarwa Sara kabareba ngo Daniel yatungwa kusirekwa kwa burijo kumurindo burwiro buri kwita bahito mushija gwensiri ukagumani gumumaramani akarwarira kakutungira obujanjabi omushaka cyamyangu gukakuryo mushija gwensiri bahito bamujanjabire Daniel yakira bahito Sara wakaguma ino kwerarikirira kwinji omushawo akamugambira amubazwa kusirekwa mushija gwensiri nabwo akamuhamiza omugasho gwo kutaho buryo bwo kubasa kwerinda omushija Bugana Mr. Vaxa hamwe na dozina ahamezi mukaga amezi mushanju amezi munana hamwe na amezi 18 Mr. Vaxa nahwera kurindo butakwatwa mushija gwensiri buri kutayayirirwaro Daniel na German menji buri doz ne hamani go kurindo butakwatwa mushija gwensiri obwa hati Daniel ayina magara marungi hamwe na mani oksima kuzaha mubazi go mushija gwensiri Sara akakora kusharaho kurungi oksiri ko kwa burijo hamwe no mubazi gwo mushija ibirinda abana baitu tayayirirwa rero kuri herizoba wenda kumanye bikukiraha terera ministry y'ebyamagara aha not munana not emwe not mukaga obutumwa obu nibukwikibwa ministry y'ebyamagara Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 33 mucha tompo twizi kunaruha nkashomaho otwizi tuha mbire nakambire muhame mwami Henga Muhame bashejama Muhame bishi muhame no naza kunyo twizo ti muhame
naza kutema ekitoco uti muhame no Muhame Financial Services Cooperative Limited nibo bonka beine ansa y'ebizibu byawe byona tungo buhereza bwabo ka Gohe Main Branch Kaberebere Branch Rubindi Branch Gwebikona Branch muri Mbarara Ngarama Branch Butare Mbare Branch Mugaruske Branch Ibanda Branch Sika Branch Kachindo Branch Nihagira abashubuzi nihagira abarisa nihagira abahingi wanonda kudabiriza enju abana baza kugaruka hisho This is 104.5 Panyachigez FM. We are your #1 favorite station.